Kani Gadega Pati CTV. Ka district election jong ka UDP East Castles District ringkat kejidan lang uba Titus W Khan ubalong chairman jong ka district election committee jong ka UDP East Castles District nang ta uba dan ku paroy bat kuwi-kuwi ke he ka party kala khot yakran markmat yakini kisangut kirang ba kilapan tiket banyakon hakani ke election siteng samai nanong spong so yong constituency habai kran ba kinong pathai khobor kini kisangut kilapan pa bakim dan kanu ka jingsngau khotnyo na dayo tiket mano na pedeng jongki bat pen paru bakin yai don bat kaseng ban kersan bat pen klannya ke UDP na kebenta ban yo ya ke jingjab hakani ke election siteng samoi kathong ke jungi kum ke parti ru kalong bangin yo ya ke jingjab hakani ke kenti ke benta te da bangi khat iki ngi peliu jingot bat ki bat ban sngau ru ya ke jing ban sngap ru ya ke jing sngau ke jongki simet ke baki don ban ong ke jing ade bat ban ai tiket hakani ke kenti ke benta te ke pasong tenat kalong ba nakaliang jongki barok kilapan pa ba lada ai tiket yanu ru we ni kini ki sangut ki kloi ban ya trelang kloi ban ya trestom ki kloi ban kersan kata ke de we num don we ru na pedang jongki balada ki do tiket ban phet no lani ban ya persya parti lani ban kersan segi we pat ki seng kata ke de ka bagi penpau te ngi khat lang iki hang ni ru mde tang bangin penpau ngi kata kesingkwa ke jong iru kalong ba phinio snguhi dala ka jong ka mo dala ki jong ki skor na ka sutur ke jong ki ke baki don ban kren shuai ke bangin declare na kaliang ke jongi we candidate bangi kum ka district ni recommend sha ka state election committee hangni ka kenti ke pemerintah te ya candidate nyen sa recommend hadin katu ka nisngi hadin baladap ni ke committee mentang ngin saya syong man phai ke kerteng tang we sha ka state election committee nakaliang jong dili ila sa omong si IT ba sa poka district election committee bahkan select yunu no way na prendungi ban tiket menila eka by election but unu ba select ni mi pet party dengan Christian Bayu tangi ngaro sim da kata rai ba kasong hi ha ka party ada ke imon ke ibit yuni no bakin penyeng hilong kloi ban trai ban doran kat tengah orang apply tiket ngamdon jis ngawi la dayo menomno la ka parti kadang ibet nga panai tiket tengah nang kloi benile kam tenge ru menta nomor kam tam ni menta badon ni pemilih syu bi penilai do khun te menta la da ka parti kadang ibet nga panai tiket nga ngan yele tenge ada kam ibet la ki ai kini ki rurung ba makam haneng nga kam senior nga ru ngamdon jis ngaw pun ngadon gajing kersan anang kersan ki pangini tremet mensim ban penjob ya kasang hidupi hane kenti ke pamta ngadon ka jengkwa jengtrang hamba kadon kini ke by election maria khot ka parti UDP ban apply tiket tina longwi bangla simi kini kabu bangla bu ya la jong kerten kendri ngamong pade bangadawa bangan yo bangadi hok banyo mga re syong be parti bahkan ay yo no ba nilai apply lang ban ngaklo hiru ban kersan lang lada ka parti lada kam ay ngaru re ngaklo ban kersan met ban sim ban di ban chok hakani keti ka bangta Kani Gadega Pati CTV.